bata mod zanas the clarification de kuj le Naath wada da de denga yo kan katal shuluk de manuel anda mawal mara inda na mishkila ma denga de anana bishagel denga de shuluk kullu bishagel denga de include olan agwalek ma farome wa gwalek kullu fi arada da shuluk bishagel denga de anana bishagel denga de fi difa al nafs anana ma gadi shagel ma hukuma da junub sudan Salva Kiir bori nafsu Salva Kiir will show his true color Salva Kiir gade anana bakudu fi mal gade tamam de Salva Kiir mal jadid le Salva Kiir mal ma amalu ke balga de bi junub anana bakud Salva Kiir fi mal da Salva Kiir ay de yo kursi yo de ajulus fogo kursi de bata 64 gabel junub sudan kursi tane faade fi male kursi da banado kursi gabila denga shilwad min kurase de to god bi kursi bida junub sudan kay rais bida junubin kullu include shulugol baktulu de all to see kursi da to kuch fi kursi bata denga de lana no shuluk begina tabanin min denga da shilna sulab kalam denga da laari yoma lele denga lisa gaad fi arada bitano lisa boktul fina anana bakuj fi salam uman bakarabu lena boktul zol kabir gabal gada uman katal nimarinen tawlan ashan sharbagu hukuma ma shuluk ashan gadiye bada shuluk da ma yelo nafsu tactic they using the same tactics the same ay nafsu kazalik ajade uman gada amal malagal ashan sharbagu shuluk موكومة سو كده كله Salva Kiir ما بزول ما كده Salva Kiir كاي راجل كده ناس بقول مع Salva Kiir كاي رجال ده Salva Kiir ده يو كرسي بتاع جنوب السودان بتاع 64 قبائل وده يو كرسي تاعنا فاضي بماله بتاع دانكا تقعد في كرسي بتاع جنوب السودان ولا تقعد في كرسي بتاع دانكا لا أنا ماشي نشاغل مع دانكا كاي قبيلة أنا ما ماشي نشاغل مع حكومة anona mashi ne shakal ma denka kai gabela da makila ta gabela ma gabela lo ita da dagal fiu ita baji te hil makila ta shuluk da ma libu do rantane ita baji ba mu dudat ta shuluk based on January 1st 1956 udud wad sitto komsin ma bongus ma visit ududa del to bogebu denga bam shi mal taw shuluk bam shi mal bataw kede we can sing kumbaya anona kwan ده يو حاجة بس انت بعمله ده يو حاجة بس لو انت أزل ده انت رئيس بتاع جنوب السودان دان شكل بتاع قبيلة مع قبيلة ده انت ما بجي فيه انت ما بساعد أفدان بطلقة باياجة أفدان تتلاقى أفدان من 200 تكان قاعد تصلى في أفدان من بداية بتاع جنوب السودان أفدان إنه سلاح جامد إنه دمابات إنه سلاح انت سلاح شلوك كمان قاعد تصلى في شلوك وكده كله idana da babat o idana aisla kede afada ma da raje minak shuluk ma da raje minak ara is bitana anada ma shi shakal kai gabila ulo denga da go bita afada ba shi la raje bitana lo no go anana ba shi la raje bita afada anana ma da raje minak denga da mugabal ta luo chala da wad gabila min gabel ta luo denka afadang da wad gabila min gabel ta denka anana ka inshallah mainda na mashila ma denka bur mainda na mashila ma denka barkazal mainda na mashila ma denka biye inda na mashila bas ma gabila wad bita denka albanad wa afadang denka afadang maindu mashila ma luo maindu mashila ma nyak maindu mashkila ma fari maindu mashkila ma luo fi bargazal maindu mashkila ma luo fi Tanzania maindu mashkila ma luo fi Kenya maindu mashkila ma luo fi Habach maindu mashkila ma luo fi Rwanda maindu mashkila ma luo fi Congo maindu mashkila ma Chole maindu mashkila ma entire luo de 21 million fi East Africa denga maindu an mutaga denga ma bi mashkila ma nazede
lana denga lele anono yo gana alum denga fi jamat bata Nairobi, jamat bata Tanzania, jamat ta Rwanda, jamat ta Congo, jamat ta Habaj, lana ma fi denga ilu maltane. Denga ma ilu university. Luo ilu university everywhere. So ana mutake denga ma bagbal shakala bata luo de. So denga ma ilu mishila ma luo. Ay. Luo ma denga fa dang ma ilu mishila ma luo. Denga fa dang ilu mishila ma shiluk. Kai gebela wad bata luo. So bagal denga de kulu begi bait. Uluo kulu bege bed wonona ma denga de gebele shiluk o gebele denga afadang anono bishu mashila batana de tamam. I can do not mistake anything. Agwalek kan ma sala agwalek kan ma jenet jesh aishani dafa hukuma. Agwalek kan jenet fi jesh aishani dafa shiluk. Agwalek de jesh bitagebela ze bishop de jesh bitagebela. So lan fi malu gad fi walelel gad shakal manuel fi walaya taane kalam de bege polan bo gib shakala da. Olan should not continue fighting the bill about anwer. The bill anwer mindu mishila mana. Olan barja jejde fi malu fi shakala da shiluk. Shakala bata afadang ma shiluk. Olan mindu business taane fi community taane. Olan should not continue to fight the bill about anwer. Unwer mindu mishila da shiluk. Shiluk ma kan jenet to protect Salva Kiir. Shiluk kan ma jenet to protect Salva Kiir leadership. Ma jenana ashan namal difa la hukuma da Salva Kiir. Jenana priority number 1 bata agwalek is to protect Shala. Uyo Shala ma shi shagala ma da nga fadang. Yo Shala ma shi shagala ma da nga fadang. So ay olan ba amalu fi malta ane ma fi. Olan bashir jej bata agwalek de kulu bel sila bata wade walak nam so fi alanil mal fi shagala da shiluk ma da nga fadang. Fire number 1 but agwalek is to protect Shiluk. It's not to protect the government. It's not to protect the government. Domunu ya to rebel gadi shakal ma government de ma shukul da Shiluk. Ma shukul da agwalek. Agwalek ma indu zamview, agwalek ma indu business wawo. Agwalek shal sila da kalamarazi da Shiluk. Kalamarazi da Shiluk. Agwalek ma shal sila ashan Salva Kiir. Agwalek ma shal sila ashan Junub Sudan. Agwalek ma shal sila ashan shakal mutamaradin. Agwalek Charles la ashan shakala fadang bara fi arazi ta chiluk. So lan bogi ba maliyat batawde amaliyat de bukuj fi yeta red bell nindo munum jej ketire na fi red bell fi munu de shakala bata denga unwer yal denga bam ji shakala da yal denga bam ji shakala da fi law lakin yal da chiluk baji fi malakal ishu mashkala ta chiluk de al buktulu chiluk de denga fadang dana denga fadang ga fi malakal gaat fi mulut gaat fi rang gaat fi ruweng ba de babat bitaw be jej bitaw kulo indo abushok indo border patrol indo too many militia uman ma shalu fi mal so man yo gaat yo boktul bi shuluk so agwalek baji fi mal shuluk ma ci chakal ma denga like I said shuluk gaat shakal bitifal nafs hajamu anana كتير في قدام ناس Salva Kiir عنده حاجات كلهم بعرف حاجات تمام من بداية بتا قتل بتا نمرنين طالع الوا بوا جيمس بوا موت بتاعنا ما وقف دانغا بقتل في شلوك كل ما يوم in cold blood silently so it will not make mistake for Shuluk to respond in self-defense they defal naf dama hukuma da Junub Sudan na jabu drobu na jabu lozol gada malaka gara kul mayom boktul fi yalek uma dar salam lazim turut kalam bataw bamut anano burut kalam da denga de bamut gana bi salam katir tramna salam da Junub Sudan we never violate peace agreement da Junub Sudan never day lakin always denga bata fadang always violating our rights. Always violating our right. Always got the dekal bishona batana. Lo de jibu hukuma denga fadang de ba amal shugul da chagawa. So we need to settle this matter ma denga fadang.
front line. We must settle this people. Tomorrow, Malu Saga, no, we have to settle this, Madam Gafadam. Militarily, you know. POC, Mabasalamu Okuma. Shiluk Matabal Okuma. POC, Mabasalamu Okuma. Okuma Algafi will lie, Okuma Dadanka, they Okuma Boktul Vishiluk. So, Unimis de Mabasalamu Okuma Boktul Vishiluk. Must be clarified to anyone. That's UN is there to protect Shiluk against Denka terrorism acts. Against Denka terrorism act. UN is there to protect Shiluk. UNIM is there, Mabasalamu, le Walaya. Walaya might have nothing to do with UNIMIS. UNIMIS is a UNIMIS Elgad, Bargazal, Elgad, Bor, Elgad, Benteo, Gad, Dakal Juba. Okuma da mo okuma batana okuma Elgad, Walaya da mo okuma batana. Shiluk Mabaji Babara be UNIMIS, ila arada batawa be Jiwawan. Shiluk Mabaji Bara be UNIMIS, ila arada batawa be Jiwawan. Lo Salbakir der Shiluk iji bara be UNIMIS, Salbakir iji bara bukura yamal degree, ududata Shiluk Madanka. Therefore, answer min UNIMIS, the UNIMIS the God ma bukfulu fi yam talatajer, yam arbatajer, yam komsar ma fizol bukful UNIMIS da. UNIMIS da God fi darata UN, Shiluk bugot fi darata UN, Shiluk ma SPLA, Shiluk ma South Sudan government, Shiluk the community, and Shiluk must be protected by UN. We do not accept protection from South Sudan government. We do not accept protection from South Sudan government. The South Sudan government, Mabagudar, cannot protect, comes a number of Malta beggar, Fia Kokainak, Fia Rada Shiluk. Ila love Kutar, Mabagulubukra, Fieta South Sudan government. Lada the South Sudan government, Gukuma da wala ma jablena denga al-Katal Shiluk de, Achan Shiluk de, Gilbim Shitet Shoya, that few Kuma Malaja. Lada sama bidenga kaza masoko lana do hukuma yokan katal na hukuma da denga na sakan gamin malakal denga de bar abushok bar bukulu na de bar bukulu. That's why woman mabom sikdole. So the woman bukul shulugul besede ile shulugal love zere no bilidin nasib bala love zere le fiyat tana zere ya al sukar unisa wa jazin wa yanin nisalamu lo hukuma dubutana. Ukuma bata denga fi wallahi adu batana. Now wow for you. I did them about so answer me UNIMIS. The UNIMIS there. God fi yeta UN. Oh God that UNIMIS Ushulu community must go to UN. That's another matabal ukuma. Another matabal ukuma ta wallahi calls. Another tabal UN. Another magari fi dara ta ukuma. Ukuma there. Yo boktul fina. Ukuma ta wallahi zaro. Yo God jizar fi chuluk. Yo gari jizar fi chuluk. Da hukuma ta denga bata afada. Kuma ne yawo masuk walaya. Then we clear there. Le Nazrang kan fi celebration kan ba malu fi yam 14. Kan fi munasaba what do you call in Arabic? Farah kan balabu firang le community ta chulukul gar firang. Someone by the name of Simon, Bukundi leader Batagum, Abiwok, or Yao the message, back and took many to two with Yamarba Tiger. Took many to two with Yamarba Tiger, took many by two Tani. Took many by two, Limada, we shall ben, we will be the many you ben, took many to two, it shall me run, Kayamarba Tiger, took many go cancel le, I shan't ye no man, ye, shall Jakim. O shall ga Kimen. Chal ba ke betuk bu chal mutu gutu nga ke le bul u da chal me kim me chela me jang ba me chal ben pa da me chela me da kel me chela me jang a fa dang ba me chal ben so bu chal me ke be chong bul u da chal me kim bena gina par go chiege u ji mo ne ge ka ko ken thank you u teng rang bena ka nyi be de chal bena be chal anen chal me na chong bul tu nga ke lu chal ya to tu nga ke le da de mo ne fa chal ta ne me ne fa kuong chal ba kel chal ba chek chal nai chek chal nai ngol jok na jok kel ka ma ge jok a kel mena kel ya or ya to kel
nya jo kel mene ko long ba nyul man ben ko long da nyal jal mo gwa gon ge bera kede kel ge ben sometime da ganun mo ko za ya america ge winyol jok nyol man yo ge nyom ma da kel dana danga ba sa so chal ba chek me kel me jang ba me kel me chal ben so bung chal mo tu gu bul a chan bung rut ma ko bu chung bul pel gen wa cha ko fo da wa ba ji ye da pye de ye mo ga na gen ba ji mo ga ke ba ko pin mene ango me de pye de chong wa bul so gina go ba gin ma do ja gan wu po ji chal ben u ka ja ke le te ben go ne jam ni ya nyom chungen ya tu ge de chungen jam ne ge ni ben chang ma ga jam ma do bung gin ma do ja sa ma ko me ye ci ba nyanga pin ka ba ne na me chela mi afada le arba mugata bra shuluk arba mugata bra shuluk was the exception but makal makal council maindo am afaza and olaida should be asked to appoint temporary commissioner lazim yajibu yajib commissioner temporary so arba mugata bda shuluk mikila de ma mikila ta ona gutum mafaza ta shuluk ubur ki zikriya kinyala nyango batong ya ujal malaka la nukale mikila mene pa mikila mi zikriya yes ba zikriya dalilin ko biji a chat ki jang cham da salam ma kom ye ka ket ki jang raj ko bi jang ba mo ga wa ben pe meti di biji ka di ka ba nagi kom ne pem zikriya asa jam ni mo wang zikriya nyam jam ni mo nyin zikriya wo go ga mikila mi chal ben mikila mene pa mikila mi zikriya ket mikila mene ba mikila mi penchal o mikila mi penchal ba mi chal ben so ma fazat zikriya ku buru cha chung ki zikriya ki chung matak ko lan kan ka da ma temporary mi mang malakal ai ko long li nu nyak ba wa ben ka di jang ko long li nu nyak pe du no ka ka nyak ki jang ba wa ben nyak ki jang ai gnu chop go ga wa ka di kel so ma fazat ben chungun ki zikriya am chungun ku nok ma fazan mo chal ben chungun ku nok ko ugo ku ke kel agwelek must be deployed if you are that I should kul for barada all I must deploy agwelek power me must deploy agwelek I don't care who will do that agwelek game if you are now the are that I should agwelek iji ekta bar yam fi mala den kulu arad that I should fi barada kulu ma da rin zin min salbakir ma da rin zin min aizol anana garin fi udur wide sit or komsin ashara walayat anana ma garin fi central afanal sabab anana garin fi ashara walayat ashan shulu gam shi arada bitaw da ma aja der salbakir tani anana badu budud bitana ma danga fi barada agwelek must be deployed fi mala del kulu and shalom must mobilize shalom must be willing ashan men balin jang bung da ma maktani inshallah kabuto je kay bas men balin jang de shakala batana ma danga ma de lo technique be rujali ma de lo recruitment by force shakala bata danga de shakala gar fi gili batana de shakala shilna sala ba kalamu de shakala shal nas kutar minna de shakala shal mujat de shakala shal nas kutar anana bokun de Israel fi nus bida denga fi afanal ay jena shilu ku mur komsar shil sila ma ba padeju de bakaja ma ba padeju de baguo te beji barak dan men ba mikila mi jang de yo mikila men aka wa wak aka ba twai so shabab chung yun ka de chung yun ka wu chung ki ma fazan magun ka ji ka ga twai len ba len wa ben lên ba lên qua bên phải lên đa kiểu lên ba lên chol bên cái dầm phải lên gar phải lên lock phải lên mình ba lên chol bên dầm mà ra giờ có quay chân đấy cái đại chu ngoài đi chiang phải được ai cha nó tầm nó cái nhọn có phải được một sao cả ta này mấy cái là mấy cái aku gì cái ijak mo ka ka wen mina lebana tamania alebano sita alebano saba wa yale mejila kel ubunga bin mayel lana kal ka yomak
kalga yuwar ngan jal ni taw ga chankel di ben ni daw ta ta ne ngan jal ni taw a chan otin mena kal nya cho le yu de chiang otin menu pa di la ma do ma ba tu ko da chang nak wa ji mo ko nu di chiang ko la wa da ta ko po ton mong ni pe du ku re me chela mo ni wo de chor ga dam ko nu yu di mok u yu de rod mak o lu yu di jang mok no bu me chela me yel de me chela me a fa dang wa tie ga ye de chiang a chan duk nyo la ko pa de mu sha al mong ni a wu ne di sa de min ka na je pe kwanya ga na diar ana je ka tar ana je pi a wu ne di sa a ngo go ga ye bu ga ma go ga ye chinga ke di ye twaj na chal ma ta go kit ga ma ju nu chuk nu ki di bul ama ju kal ka jam tu je ke ni chuk ba di nu chuk twaj da chu ba chinga wa ke nya ke je ma wa nya ga nu wa nya ga je ma janga wi ye janga ba du mi wi ye wa ke nya ga miri ma pa da du mi mir janga wi ye wa fu ya malakal la ngo fu da malakal ba ke miri ango ko ba rang ba ke miri ango ko ba mulut ba ke miri war ba ke da won mir jang Lienge gabila Lienge nya kwa dormen Lienge gabila wa ba ke ka miri wa ke ka jang ko la nga miru bi bu chok miru le da kom la ben mada miri me munu te ma chu yi go kan de ye pe miri me ne ka wa be wa sudan su gabal gade miri mi sudan cha ga wa cha ka bi bi ni ko no cha chung wa so wa nya ka jang wa ba nya ka miri Lienge ka lo lan ka we ni nya ka miri de e toro muduna yi ko ni chwa ga miri o ni chere miri pe ling me ne ba de ye wa ke ga jang dormen wa ke da wo miri jang kan de miri ba da de ye so le ne ba le nya wa ben gi mo social media de along ku ko ba social media mi tai do go ye bi agwalek ba mutomorodin parom ba mutomorod olan ba ginangin agwalek ba kelbas olan ne ba jang mi kon agwalek ba je pinchol bunga agwalek ma mutomorod bunga agwalek ma ba miri kolon ko ku ji mi tai achan je ku shodi malakal li chang bunga bar manut kada cho ga jama wa kalong da gabin mi cho bu wa bung telefon mo goga malakal kalong telefon yi ko ye bi ga baden jo pe de kone la ke no kone ai da bera ka gon je chol bera ka gon moton mi chol ayunumis un ke wa moton mi chol u ba go me bere chol ko mo ko bli ni tunga ke lu cha da de kel ke jam o ka be ni mu sha ga nya wo wini pi kalje ujaru mo kom ne ka kom gane ga ba kom ben ka ko bi ga jang de kin da ji ma na ga jang kan ya kel dwa chi bi bi dwa di chi bi ga jang mene na ga yitew de yita ma malakal ga gan unya wa ga re ni jam yi ni nga ko ni kul ma yom zede ya ngi ji ya ye da lin ga jang afadam ai shulkawal gadu mal fi wafada kala wafada ngo golo dade gal fi shuluk fi rang o fi shuluk mulut ma fi shuluk fi denga gatir fi malakal be yal fi denga gatir fi malakal be yal rada da shuluk denga malyan fi malakal lo muna ban moton matana fi rang anana ba ban moton mata fi malakal fi shunu yani salut